Pini Aru Niphai Crate Rock Aruni, Deepu Joint Director of Health Services Asa Hemalong, National Dengue Aruni Katalon to Nabiruta Nangle. NC BBDC Karbianglong Pen Pater Pipongsi Adapa Pormalong Bangso National Dengue Aruni Karbianglong Autonomous Council Secretary in Charge Health and Family Welfare Rajesh Terang Pensi Ing Puponlo. Bangso Kang Puamayalong Dr. Borsing Rongpi, Joint Director of Health Services, Dr. Samsing Singner, Senior MNHO Kam DMO in charge, Obed Kiling, DVBDC, NC BBDC, Karbianglong Amarjit Tiso, DPM, NHM Jusna Tobipi, CDPO, ICDS Lapen, Staff Satum Tetongdu. Karbianglong Joint Director Office along Health and Family Welfare Hinpan National Dengue Day to our side in the function Ponilo, Eletum Ladak, Kachurunai, Abitum Karbianglong, Honorable CM Sarah Hinpan, Lanke Croydon Penajok, Dengue Pakiso Pen, the passage of Japan, Karbianglong, and Dang upon Eletum Pinipan, our side and then Pinipan Pangkat Polilo, Abang Songbong, Milton Pinipan Awareness, Adon, Muniralong Damsi, My Pen, Lampen, Tanpo, There Dengue Kesuke, is on a team, Aedis Mosquito Positive, Check Panajoxi, Kelong, Apen Labang Sokeso, Bisiko, Town, along Sudula, Nasi, Amen Paki, man-made disease, urban disease Pusiki. Kasi labang so ke so pen cepat jog dia pan pini ke cek ke la pelo along adon damsi lam thanam por je chitim ke cek pen kachiri ponai labang so farman iletum athwa mate chitim malan chihing rek nai la pen ke la chihing hia por hut polote amena personal care mate joy ari ke ding longpen ari ke ding longpen ke tong so pensi la hai dengue ke so pen aba chitim pen age cek pajok jong si ene apu ke so athang ke so abang sore surup amega hom ke so pulo tangte ilutum medical institute along tinta labang so akeso ke langja phan ates ke klemia phan dupet sok ta kadung we mata free of cost la pen te chelangi adawai hui anta free of cost long edila se nang to labang so ke so pen rata tun inila nang to media hin pen chuniri lo date la rong along nitum adon ke dam hut ini to masta patum dikhe koi asha anganwadi nurse ampeno tumla SW MPW workers lagi nang nitum alam pen hautum chekoi tumna ini tum Karbianglong pen labang so dengue ke so pen sepaja kunjupan na cara dum komisi chuniri Halapu Deepu Horilal Bostia Longta Obed Kiling DVBDC Lapen Staff Satompen National Dengue Aruni Pacheton Dunsi Dengue Kiso Koson Pensi Kachipa Helo Thekjima Puaputak Haladak Arada Tompen Tetang Chimupong Dengue Aputak Kachitan Day Fansi itu National Dengue Day Pati Dong Lapen so dak kaksi Karbianglong sta tuning ken itu outbreak do koklo lasi laso thang itu pining sta non pen koson sin itu dengue pen itu coaching right hagi ma lahai asai san tum claim ponlo lasi pining sta itu dengue dia ni itu musuri sta itu do YPC itu nim ponlo la pen lason thak sin itu having tirjir je diman sta lang hai huyan san itu kewar pon akam claim tawa ba itu source reduction busge pula lahai akam san itu claim pon lo lapian lason thak social media hai hui long san itu awareness aput hak dengue alam kachini pe me pen koson si itu kaching rai theki ma laso akam hai hui san itu deng pon lo bini dengue ke sugen itu specific treatment ave lasin itu imithang kachiri hancol lo itu dengue pen itu kaching rai theki pute lasin itu hem rai sita pilon itu lang bung lahai kato kawistan itu intirjir si pinangji lahai lokte pilo chitim ke pati thai bia to lasi main bangke lasi source reduction pulo main ke lalo itu source reduction claim lo pute
nitum pilo dengue kan nitum penangan singrai thegi lapen pilo nitum kaista personal protection sta nitum claim nangji choi ari giding ching choi lapen lason taksi mosquito repellent lakado kawe sitan nitum hem enangji hijung pen mihi pen stan nitum chitim hung nangji lapen lake anarlusi ke cek osi anarlus stan nitum pilo muksuri stan nitum enangji lalo asikado kawe tum ratma chuning rilo non adhu itum chuning outbreak ason ke pawe diaji fan pining kado kawe itum sirap citora pelok ten itum dengue fan itum hayonji langsi insyaallah.